Radio Bulandovata San Francisco, Mekauti Kenda Batamai. Se burubura na rango SERA SAUKURU o marama ni levukana wano ambalabula. Au wakaitiko na koroturanga o California, Sacramento. Awe vitalo noa se motukuna wakaleka na vinaka ni zula membaleta Ni Tatarovi Ni Covid-19. Au kila lemunongone ndarongoda enda sarabana lealo enda ulika na pepa na kena rere baki se na vika endo yado membaleta na Covid-19 se membaleta talanga na izula kwa vitalo no takitiko na sioni kwa. Au sa waka mamasu weekenda o eu sa zula o waka ndindina taka ni weibuke waka lewu beleta ke mani yado talendona ngona mai muri ele su talme kina na COVID and sa sambai teki kenda tokayani and izula and na me izula kina senta sa zula o tikina na COVID esangani wase na yambaki se na tamba tadala and then di kai esangani dingi takawala ngako na ita okay and dingi taka mai irsa rangone me da sara o irsa anga sesa obi bandi teken chiko sa zula chena izula koe wakatarai na ngonongo Amerika mera zula kino irna ngwane era sengai sudu me adoba na bula tinkaba koe ndana izula botalinga sangai wakatarai ngo Amerika bo tutaltunga kina na dangu me zula kina belata saranga ni o iau endua e tiko vi iau na cancer so treatment tiko e na matingo na cancer asa waka mamasu weekenda waka musitir to tango matuvu vale e sanga ni rere baki ko ndonga nei zula menda zula kina menda Tatarovi kina ke bakanga tarai kenda na tobi mate na COVID sanda waka rangi teki kenda tokale na weni mate e na ngwanda menda rani valuta kina na matengo ove bandi tatalanga ni orto turna lubiangu tangane erto atobi COVID e dakatalana kuwi batalanga ni orto sembera ni zula e daka orto wakadortu na kuwi orto ngonobuti no ni mate orto check chico o eu talanga ndona tina au sa check chico na be madawa au testigo kina membalat san orto samito virtual lubiangu na COVID e tuna nungu bebu ke virtual lubiangu ngara virtual orto sambula binaka orto sana sasanga talanga ko bambimbi tachu virtual orto lezu asa krikenda na barro romti kumena sinubina kendindai mendale izula ko bakanga indona izula ni ko to mate se flu se ndonga na daba e kunibi ko zula kin sarkata kin izulungo me Tatarovi wale na ni matingo na ko babambote ni na romoda ni na marotaka ni na bakasa mataka ni na bakadortalana ni malekete naka bakalevu God bless inaka Zala baki baka mai na bekor ni buli na izula Ni Tatarovi Ni Covid-19. Do schools require COVID-19 vaccinations? While a COVID-19 vaccination isn't currently required by California to return to in-person learning, it's important to remember. Vaccinations protect young people, their families, and communities against COVID-19 and its highly contagious variants. To that end, many U.S. colleges and universities will require proof of vaccination for attendance. To learn more, go to vaccinateall58.com. Una salama kibeka mai na vikorni buli na zula Ni Tatarovi Ni COVID-19. Nakaropeni, nona wakamadala tikne o Dr. ERICA PAN, goe tuan do wakandikiava na matindewa i California. Leo sartigo nona wakamadala me baleta na izulango, wakabibiti kong COVID na ngone, nona wakamadala na tikinoya, tukun kino kwa na ngone mandangango, semberti ko nilava ki na bikorni buli California, na izula Ni Tatarovi Ni COVID-19. Ya,
E kambimbinga menda na numatiko ni na idulong ko tago makir na ngone na nonra di matu bali ka bakatelang kena na nonra itiko-tiko may na COVID-19 kena matanggali taleso karawa ni na salo murieti ko may na COVID-19 no ya may bakana na Delta variant gay tukunitiko se riba bita kitiko o irna kena matanggali erna gay rire salo murian mai erna roni bakarer bakita sarai may na COVID-19 ya gota lang na puno rupeni erna lava kakina na bi kornibuli toro da ke soy California na proof of vaccination lebosar na banua I wiketo manangango California esa lava ki sartunga kena na proof of vaccination se mono bakarita kayani ni sa dulo oti nimbera ni gai bakatarai mona durkina se mona laku kina se mona kana kina sa basartunga ya ni tostoso ni kena wanganga butakitiko na lawa ni dula ni Tatarovi ni COVID-19 na singarua sawa ti rupeni rutitiko ni tolunan rau na ngone sivita na tolunan rau na ngone era duru e bali bula na non retivi mati na ken satu virtiko na COVID-19 ya dona wili lewu sara ya dobtiko mengo e sivitiko na ruana dolu ruanan rau na ngone era satu tiko bali bula ne kanira satu bi mati bibitiko sa bibi sartiko na COVID-19 itu virtiko doni tuku rawi nakangor ya kila dro wasiati kuna singa se wasiati kuna singa rupeni nakena sana na numitiko ni nandona ngona leka go sana ya veni kinebiti na Pfizer vaccine paletan ngona ngo na Pfizer vaccine dondo nga ese rauni razula tiku kino irana ngone sa rawani razula kina wirna ngone bakitini karua kalakbake dino sar kandino todo ko ke bukan sana poya sana toto kasar sarana rani bulita langan ngone era sarana ni ngona bi mata buale radula tinga nangas ye ker saradula ngone sana bebe toto kasar san dana taru weekend toka apa mata buale na binaka bi irna ngone binaka bi kanda binaka na mata buale binaka ke wala kena non ritokan ni rala korni buli ni rabon basi wata ni rabon basi wata ran laiti ko wata lo tu ni walna uwa atau tala na onar randi suku kina non ritiko sanan rendre bi ramerwanti wa balati ni rasar ta ko makito fukutu ya wambo tana kain do makakin ke bukarna sa tulo to kan Pfizer o irnan don raw kacina non dol wada na woni buli metego butu nan rapa ken bulana tini karo ken tin ke buta sa do sarna kato toka bakang bimbi talangan na kenan dia wati ko siya wala nga libiti baka talang kenan may Amerika na kenan dia wana matengo na bi Vuniwai balata wambo tele na sora puno dia wati ko batir na wani torma de kerasing nito lati ko na wani niralay sotos nila kamenda na wani la kamenda matubal to bi COVID la komendu na matubal siya dito bi COVID niralay sota pa go berna ngone ragi kau tutala na COVID bir non radu itiko what's tos Gori, yang gua ni sarna dula ni nangone na dula Tatarovi sarna sana to ngikya. Sana pakatu indona lala ngoka sana ngai sana bundi tinga na kena sasanga na mati sa sinran na kar kauten no rodi tiko. Ado sarna tu obina ka ubita ka ni bokakin na abi kima mebiti ke bokasan na bokakin hono kima misa berlo to abi kima me do bene no so bulu pasyente na lulu bulu ratara na koron idul ko sa pasang bulu betul ko hindi na pasyente na lulu bulu sa tara na koron idul ya satu orang binatu bikin menang na benak wali wakam bula tal tengah be kumni na sema tigo mai be kerawen na be na be singa sen na vida na singa tiko na be madao ando be pakomadal tik ni kina na idula Ni Tatarovi ni COVID-19 na kena binaka ka do mai waka so mitali tengah ni kina na waka tataro leu sare to waka tataro tiko na buku ni tulango waka bimbi tiko ber ni tumbu be keto Amerika ngoni senge mai tiko butali tiko na buli na mbaki bo ni buli sa ngai tiko buti kongo dona ngono balabu resenga tukina ni buli na ngone
se merlapa ni kornibuli relibuli tu ngai vale dona kana kena ndrendre bir nangon ndrendre stalmantanga bir na gasni buli wat kira na tumbu ya ongo sa maru takapakalia nangoni buli na tumbu na gasni buli ni sarani sa lebu bir sa lakani kornibuli mersate buli gai samai tikutalenggon kila kono vitala no wasieti kani bakabita na non rasa sangati ko mer sangata tiko so ni tumbu na kiana vaka lautaki na non ra vaka umbi ni mata wir nangone vakata lakino ira rasara ni razula me kako ni lava kibira na mer vaka ritaka na non ra proof of vaccination card ko ya na vitala no e vaka idurtiko ngongo ia na tambana ni buli ke sa baka bimbi taka sartik nga erto sanga sartik nga bangoma tua me baka lawataki na kena na nonra umbia na matandra serandar na nonra umbi ni mater na ngoni buli nirlako ni kornibuli na ngono rupe ni lima na states Republican lima na states kara Republican go oira na kobana ena lima na states go ersa baka turan na lawa me sa illegal veira na liu ni be kornibuli so mer na lavaka na umbi ni mata bir ngone sar kuno ira ke baka dona kornibuli dona na liu and be na school district ne wasi ni buli me na lavaka bir ngone na mero bia tiko na matanda ni relaka ni buli erna bele waitaki e vati ko ya ko tuko na tiko ni e busar tiko ni kana vital no ya na matin tu se na federal government e senga ni do matakina vati ko ya le busar tiko na vital no na ngongo me beleta na booster shot repeni na booster shot go da sakila ke de na ngongo e ruoti ko na izulai bakani tiko mai nonda na first jab second jab viki mami matai ni no mudula karua ni no mudula o titiko e tolu na madao salio laktalani moli tur karua ni dula ia go e sa vital nota que sartiko bakalevu na booster shot e levu era tali takana kene rongo baleta ni kila bakani a singate ni kabu mbek ngamai ni dula ni Tatarovi go na numitiko ni na senga soti ni se koko asara me baka na koko e dondon beka mitiko kina meroni na samba ya tani na kena matanggal Italia na gay murimai ko atu sumatiko Dr. Erica Pan eroni baka rera baki sara na kena na gay salamuria mai na COVID-19 ko ya na numitiko se go na itugo tiko ni President Biden ni karua sanga bulu ni singa ni bulu September mesana tekebu yani kina mesana tekebu soli yani kina leo ni bunu raramba na booster shots na katulu ni dula rupeni sadina ya bekemin wakikira ni sema tigumai na kambi bi monizula kamera ni taguma kemuni na nomuni mata bu vale ke na nomuni tigitiko evina kana dulu kani shani boka bulanga bala Ni Tatarovi Ni Covid-19. Nakagonga na itukutuku mai na California Department of Public Health sa natambana kangaraba na duba kinibula raramba e California kina vaccinate all 58. Ana itukutuku matelalai me balata na bika ke roto mai waseti kwani ninge sikoba na vaccinateall58.com. Oya na vaccinateall58.com. Radio Mulandovata San Francisco, me kauti kenda batamai.